Anastasia Grigorieva. In the blue, the world champion 2019 from Kyrgyzstan, Aysulu Tinibekova. And ladies and gentlemen, fight for the gold medal. 62 kilos category. Grigorieva, Latvia. Tinibekova, Kyrgyzstan. Just starting now. Pate savāc uzreiz rokas un klāt. Kaklu meklē. Ļoti labi. Ot šeit, jā. Ej klāt. Pate žostāk, piecelies. And the world champion Tinibekova. Score fantastic action for 4 points. 4-0. Elkons pa augstu. Savāc rokas, savāc. Ej klāt, Pate, ej klāt. Otrā ļoti labi, ej klāt. Ar rokām strādā un galva klāt uzreiz. Jā, šeit strādā. Zem sevis uzreiz ar Elkonīti. Elkons zem sevis. Ej klāt. Kontakt. Rokas strādā. Rokas strādā ļoti labi. Var ievīt to kāju. Ievīt to kāju. Neļauj pacelt. Cel uz augšu. Kante. Настя, galva uzreiz klāt. Žostkāk ar galvu vai klāt, jā. Doktor. Blue. Here. Давай. Ayşulu. Emme, қолдарын кистет бергенде қимылдап тұр. Бутқа оң ойлы жетесің. Uzreiz savāc Elkonu un nomet viņu gar sevi. Ļoti labi savāci kaklu. Elkons gar sevīm un uzbrukums. Grigorieva, European champion 2013, 2014 and 2016. And Tinibekova. Aiziet pirmā strādā. Pati strādā pirmā. Last year. Elkonīts, ļoti labi, Elkonīts nostlējājiet. Tur ļoti labi, turpinājums, kur vēlreiz. Ieliec kāju, pastrādā šeit, ļoti labi. Dziļāk roku pastrādā. Pastrādā dziļāk. Šašpa. Tinibekova scored the new points. Jānostāj. Stāvēt. On the back of her Elkons opponent. vēlreiz un Now klāt. 6-0. Ļoti labs uzbrukums sanāks. Davai, aiziet. Wait. Butqa girelim işte. Wait. Kad tu taisi neapstājies, Elkoni labi nometi, bēms uzreiz klāt. Ļoti labi. Un kājās divā. Quick Sharp back on the mat. Well, the only real shock of late, or certainly this year, was that 2019 Asian champion Tinibekova didn't retain her Asian title, ending up with just a bronze in 2020. Huge result for Chikako Kawai, who took the gold. Davai, uzreiz. Elkons jānomet un uzbrukums. Savāc kaklu, Elkons un uzbrukums. Ej klāt. Ot no šeit, ļoti labi. Tagad jānomet, nomet un uzbrukums. Visu laiku priekš, ej klāt, savāc rokas. Ļoti labi. Jā, šeit Elkons jānomet. 58 kilograms here in this 62 kilogram fight. It's already looking very good for the Kyrgyzstani as she looks to round the race. Grigorieva trying to keep her at arm's length, but it will be a singlet for Tinibekova for the out of bounds. Well, it's been a long 8 months without wrestling.
Вот так. Tinabekova arrived here, the Polish Open champion. Голову подцел, She's already Жерди göster şuraya. Çıkanaklar hot favourite for gold here in Serbia. Jā. Vēlreiz. Pamēģini to roku izsist cauri. Başava. Ej klāt, ļoti labi. Top kalba işte. Jā, tur. Toktava, ılday. That's a mountain to climb for Grigorieva. Butlarma işte. Will she see the end of the round? Tinabekova has her on her run. 2 points and now 1 from victory. Can she finish this now? Izplet ceļus. Вот tā ļoti labi. Center. Skaties 17 sekundes. Pamēģini. Un tad uz kājām. Ļoti labi. Intake of breath from Tinabekova. Is she going to try and finish this now in the final 15 seconds of the round? 10 sekundes. 1 point needed. Grigorieva trying to be aggressive, and there it goes. A perfect way to take the gold. 5 points, 5-star performance from Tinabekova. Время было уже. Finish. Well, an absolutely crushing 14-point victory as the clock clicked down. But the concern immediately from Tinabekova was the safety of Grigorieva. Just shows not just a champion, a wonderful human being, as Tinabekova takes gold. Tinabekova for Kyrgyzstan, dominant, technical superiority all the way from qualification to gold. The worthy winner, the world #1, is golden in Belgrade.